Umutwe witwaje intwaro wa M23 watakaje santere ya Masisi. Ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zafashe santere ya Masisi muri Kivu ya ruguru. Umutwe wa M23 waherukaga gufata. Ni nyuma y'imirwano umutwe w'inyeshyamba wa Wazalendo ufatanyije na FARDC wahanganyemo na M23 kuwa gatatu tariki ya Mutarama 2025 mu gace ka Ngungu muri grupema ya Ufamandu. Amakuru y'ifatwa rya santere ya Masisi yemejwe na leta ya Kongo, aho umuvugizi wa leta Patrick Muyaya mu kiganiro na perezida w'iki gihugu Felix Antoine Tshisekedi yatangaje ko kugeza ubu santere ya Masisi yamaze kujya mu maboko ya FARDC kandi ko bari kugenda bagarura aho umutwe wa M23 wari warigaruriye. Umuvugizi wa Wazalendo ufatanya na FARDC Haritia Baraka yabwiye radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa RFI ko bakoze akazi kadasanzwe bagaruza santere ya Masisi. Uyu yongeraho ko kandi atari Masisi kuko hari utundi duce ubu turi mu maboko ya FARDC. Nk'uko yabitangaje mu itangazo ryayo, yagize iti: twakaze akazi katoroshye, tugaba ibitero kuri M23 kandi twafashe santere ya Masisi, Rushebere, Kahango. Dukomeje imirwano kugeza igihe tubohoje igihugu cyacu. Teritwari yose yafashwe n'umwanzi, tuzayigarura icyo byasaba cyose. Aya namwe mu magambo rero yatangajwe na FARDC ubwo yamaraga gufata santere ya Masisi yari yarigaruriwe n'umutwe wa M23. Umutwe wa M23 uvuga ko ubusanzwe udashaka kugira agace ufata hagamijwe kubahiriza amasezerano y'amahoro, ahubwo ko Kongo yakomeje imirwano yirengagiza agahenge kashyizweho ndetse ihuza imbaraga n'umutwe urimo abasize bakoze jenoside mu Rwanda FDLR bari muri Masisi, aho igisirikare kibaha ibikoresho n'imyitozo, bityo ibyo bikaba biteye inkeke. Uyu mutwe uvuga ko utabaza umuryango mpuzamahanga ukagira icyo wakora. Mu itangazo uyu mutwe wa M23 wasohoye uvuga ko Kongo ikomeje gukoresha abashanshuro b'abazungu, bityo ugahamagarira umuryango w'Uburayi n'andi mahanga gufata ibyemezo. Reka nze mu kanya gato cyane ugezeho n'andi makuru ari kuvugwa mu gihugu cya Sudani. Mu gihugu cya Sudani rero, umutwe wa Rapid Support Force washinjwe gukora jenoside muri iki gihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashinje abarwanyi bo mu mutwe wa Rapid Support Force urwanya ubutegetsi muri Sudani gukora ibyaha bya jenoside kuva mu kwezi kwa kane kwa muri 2023. Umunyamabanga wa Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Anthony Blinken yavuze ko iyo ntambara ibera muri Sudani yafashe indi ntera, aho ngo ikorerwamo ibyaha by'intambara n'ibyaha bya jenoside, kandi ngo ibi byaha bya jenoside bikorwa n'umutwe wa Rapid Support Force n'abaterankunga bawo. Kubera iyo mpamvu Amerika itangaza ko yafatiye ibihano umutwe wa Rapid Support Force, cyane cyane umuyobozi wawo Mohamed Mohamudani Dagoro Musa ndetse na sosiyete zigera muri 7 zitera inkunga uyu mutwe. Iyi ntambara yo muri Sudani bivugwa ko imaze guhitana abantu barenga 28,000 mu gihe abarenga 10,000,000 bavuye mu byabo barahunga. Iyi ntambara kandi ngo yateje inzara ikabije, aho ababarirwa muri 30,000,000 bakeneye inkunga yihutirwa y'ibiribwa. Kubera iyo nzara kandi bamwe ngo barya ibyatsi kugira ngo barebe ko ubuzima bwakwisunika. Naho mu gihugu cya Chad, ingabo z'igihugu zaburijemo igitero cy'abitwaje intwaro cyagabwe ku ngoro ya perezida mu murwa mukuru N'Djamena ku mugoroba ku itariki 8 Mutarama 2024, cyasize gihitanye abantu 18. Icyo gitero cyabaye nyuma y'amasaha make Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubushinwa Wang Yi uri mu ruzinduko muri Chad, aho yabonaniye n'abayobozi bakuru barimo na perezida Mahama Idriss Deby, aho igitero cyagabwe. Guverinoma yatangaje ko mu bari bitaje intwaro 18 muri 24 bishwe, mu gihe undi umwe yapfuye ari mu bagize ingabo z'igihugu. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Chad akaba n'umuvugizi wa guverinoma Abdelrahmani Kurumalahi yavuze ko umutekano umeze neza nyuma y'icyo gitero cyari cyagabwe. Nk'uko yabigarutseho yagize ati:
ibintu bimeze neza ubu nyuma yo guhosha abashakaga guhungabanya umutekano. Kulumalahi yatangaje ko igihe igitero cyabaga Perezida Deby yari ahari ariko ubu ari amahoro. umwe mu bashinzwe umutekano yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko abo bagabye igitero ari abo mu mutwe yitwaje intwaro wa Boko Haram, ariko umuvugizi wa guverinoma abinyomoza avuga ko bashobora kuba atari bo. Icyo gitero cyiswe icy'iterabwoba kuko nyuma hari izindi modoka 3 zateye ibiro bya gisirikare bikikije ingoro ya perezida ariko nabyo biburizwamo. Iki gitero kibaye hadashize ibyumweru 2 bakoze amatora rusange, aho guverinoma yashimye ko ari intambwe ikomeye igamije guhagarika ubutegetsi bwa gisirikare, nubwo yanenzwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi na bamwe mu bayitabiriye. Perezida Mahamat Deby yafashe ubutegetsi nyuma y'uko inyeshyamba zishe se Perezida Idriss Deby muri 2011, nawe wari wayoboye Chad kuva mu 1991.